tin hey MZP ho ai ba hen ka boi pui to ni ma se MZP ho ne na MZP ro go khan abo ro ka len ta ke phei chu ngoi ro u ne ka soi hi ngai tha kham ro in ti sual hi ti di ke ro u chunin boi rei lo ni me MZP ten ro chang boi thap bo ni o ka ti ni chu ba boi ni MPSC hatia kha ngai te hi aza tha When you have Muna MZP ho, ngari picketing a current election ka concern no lelo nga MZP ho hian tun tum chu nge kan ti until boy pu ni su hi ho te senior MZP ho ina MPSC no ni adikatia om je chu tuna kan boy ni ho do me ni ni kum me june ve la tanga le tung kum january ka ra khan one time registration OTR and TAN mitam takin document upload thelo nei ni chimom je chu michina phagan kan sai ne le lokanga a first document akhat HSLC mark sheet and certificate ni tani mark sheet chu upload thai me certificate ka alo link call ho thai chin ni chu wang kha ka an han meta angai ti ho kan load back no khan submit and submit okay tiang ma problem hum lo tat me ni asen kamo warning kom no wa chu wa okay tia chon chumi ti okay le zo tu chonin written exam po ka an tile ta ni chon written exam ka athen phe chon ping ati thau kan ni ta chon ngai ni MPSC ka ren interview turan kom ni to po ka dong ta non beton ni chu kami dong ka an en le kha ren mark sheet also mark sheet is submit metric certificate submit lo ki wang kha an phalo le ta ni chuan atep ta ka chuanin kan ke pon nimal takin ka ju kalpui ve na sa mani ho jilai ho ta spend ho ko le chen wang kan ta jung ka ju sei pui ni an phia thiam tho ko phia thiam ho tho ko chu khata khan an mala ba khan an na advertisement nuwa an run da kha jung kan pom to lo ti mi ni chuan ke jung ka sei chu mi ani smart le a athen chuanin okay ti na chang an thia mark sheet le ngai ni ka certificate kha an lo la ko pa an upload me maro chu michen kha chon khem talo ni amaro chu lo sei bera chu nga tinge atira tang khan written exam in phalsa chu ho chu written exam ka phal lo talo lo sela chuan interview ka an be sei lo be dona chu chu written an thing ve kan ti thathe me ma interview han thing na ta si lo ni chu lai tak te chu kan ngai to pin na chuan hey hi chu MPSC along ni tagetia an system friendly lo ni tuk mo an ngari an online kami ngari an apps kan go me kami friendly lo kha an tur chen khata ni chen khatwa ni an channa chuan an ni po mitam tagen pu hiat an upload thia chen upload thelo ta kha chu ta ni mase ka tan chu upload thelo ho ko bai ho ni lo state po ni lo kan thalai te ngoi ni metric po pass ve thap Mizoram khole twini voter po ni le thap tan ni ta chu an mark sheet po ni khapa kha written lo ti chuan written exam lo phal to si chuan interview akhan original certificate karon keng ro chu kan lo enam chu mi sa chu kan ti me om khania maro chu OTR hisabin kan tin ta ko se OTR akhan an certificate ka an upload lo ni lamin an upload thelo te kha document kha ta ni chu wa he ta hi chuan MPSC and claim in pathway ve dem laksela in ham chiklu chuk lo chela MPSC din changda rahi chu thalai ta na song te jol sarkar noya group B group C officer regional officer ho kha merit base lak na thore tani atak ta chuan MPSC hi tun ma train kan lo kha to hai sang ko sing ko phatang lam to mi chen nei me ban nei ka thela wa an fair boka tun tu wa hi chuan an ti sol ve liu wa online system kha amami kha friendly lo chang kan tok lo wanga boi me kan ne tuan ka ngai to hen MPSC ho tu te hen ngai to chen sang ni ta kalom le ti sela he ta written an ti thalo chen interview tu mang ko don chung lo written ti tha he ta document OTR lo upload fulo kha an pai le thin chuan ka sayang khan mi chen kha chu thalai vela nikum me june vela tanga kumin january ka upload mo do upload kim lo ania exam te po written te po pathum pali pe man to ten ni chu mania ka client ti mela ka boi pi pa khe sa thai chuan api thapo la ni
ผู้เรียนอดังแต่พวกก็ทิ้งแบบสกอริงไปแต่ละทีเราทิ้งเลยตาสัตว์ตัวหนุ่มพวกอันรีเจ็คเลยโดนทีนี้อันนี้ไปจูคุมส่งทุ่มเลยประเทศเราอย่างเงี้ยดิอากุมินได้ตัวลงเล็กๆนี่จู่ว่าอัตราจวน MPC ก็ไม่ดีแล้วนี่มั้งจู่ว่าอันสติกเลยลำพังหันสติกพวกอันเฟรนลี่ตัวนี้ก็เท่านี้จู่ว่าเฮ้ยแต่อันนู้นลำมาเงี้ยนี่edit ดีกว่าสารอัพโหลดตัวเขาเฟกก็ตัวบินตัวนี้ตัวนั้นอันตันดาราจน MPC กันเฮ้ยแต่ application notice อันเสียมาทำให้ period แต่อันนั้น submit บ้างก็จะ consider เท่านั้นเป็นเลย consider ก็เองปุ๋ยนะก็อันเทียมเราจะเทียมเราตัวก็ applicant นี่เราเป็น system online system เชื่อถือจบกันเนี่ยที่ข้านี่จู่ๆไปไหนกันเราเนี่ยมาเราจู่ให้เกษตรกันจะเตรียมลูกคุ้มมั้ง ruling party ลูกคุ้มเนี่ยก็ลงกันแล้วก็ใส่ดูจู่ MPSC ตัวน้ำมันบุดีเนี่ยจู่ที่องค์สมตะกติเทจุนนี่แล้วว่าอามาเราจะกันสกัดเห็น MPSC ตามเห็นกันสิไลท์ MJP ที่เขาตัวน่ะนี่ที่น่ะ fiscal อันดานะอันติกวอลไอเห็นในตัวนั้นนี่ฟัดเสร็จแล้วกัน chief minister department สั่งตัว DPNR สั่งตัวลูกบอกคิวตีบัดดันจู่มันนี่เราจู่นี่อันติกวอลครับโดนก็ใส่อย่างนั้นปีลักตีเตเนี่ยนี่กงเชียมที่ไอปอนกันสิไลท์อันฟิวเจอร์ที่เชิญขันผมตักตะวันชวนวินี MPSC นะอัลลาเขาเตะนักกินเราก็คุมสอนได้ละกันฟิสัร์ก็ไปหมดตักเจ้าตัวดุนเตนี่ตานี่จู่ว่ากงเชียตีเตละเนี่ยนี่คิวดังเขาไอปอนกันฉลายแต่บ้าพวงไอตัวเฟร์ตะกัน transparent ตะกันกับสุภาพช่วยกันทีผมเชื่อจู่ MPSC appointment เรื่องนี้สรการนั่นที่เขาเชื่อมาเราต้องฟังสนะอติตัวนี้ที่เราตัวนี้เขาอันนี้ตัวเรานี่จู่ว่ามันมาดูเรื่องคนกัดสิตัวมิโซรัมมีเลสซาโซอินอัน exam ตัวนี้ที่เขาอมนี่จน domicile certificate กันที่ตัวนั้นตัวนี้ resident certificate ที่นี่ก็ได้ฟังเขาเองเราวันนี้ตัวนี้ MPSC น่าเบอร์นี่หลังจู่สรการีน่ะ post work อันนี้มั้ง promotion ตัวนั้นมั้งเองมั้งregulation ตัวมั้งที่เรื่องเขาอันนั้นเสียมา MPSC เนี่ยนะเล่lowละรู้ใครอันที่ตานี่จู่ว่า MPSC ก็จู่สรการีน่ะว่า influence เราตัวนั้นไงเนี่ยมาเราจู่ตัวไหนยันก็ใส่ดูจู่ ZPM และ ZPM เราฟังคนนี่เราวินอันนี้นั่นตะการตัวสรการอัตราเงินเราเล็กตัวเนี่ยจู่ว่า MPSC เขากันคุยตัวเต็มที่กัน Chief Minister DPNR สั่งตัวยันอดูจนอัดคุยงานไว้ตัวเล่มินอินผ่านยังไปเดี๋ยวเล็กละจิรไลที่ดิเราจนพอมาเสร็จแล้วตัวนังมินกันเลยวิลากันดำเลยน้ำตาลpublic interest จกอาสาวจง interest กันที่เป็นนั่นที่อาทิตย์ที่เขาอาตักตัวที่ MPSC คุยตัวเด็ดตัวกันเสียมกันบูลอาเขาพูดมาเลยว่ากับผู้เสียมมันนี่พวกนี้ละไอ้ทุกคนที่ไทยเราอันที่ว่าไทยบิ๊กเรามันเนี่ยก็เสียคุยไปตัวมั้ง MPSC chairman เลย secretary ตัว control of exam ตัวก็เสียคุยทั่วอันนี้ปนกันใส่ตักตัวนี้ MPSC งาตาในดินไงฉลาดแต่หน้าทบเล่าหน้าตัวนี้ตานี่ส่วนตัวนั้นก็เราใส่จู่อัน OTR อาคัด document เช่นขัดข้าเราเตลเราปนนี่สิละ MPSC เรามาจังขันโฟนนี่เว้ยก็เดือนกี่วันลงปีอี document โหลดอัพเฟลฟังกิมเราก็ให้โหลดแหล่งไอ้ที่สิละบ่มีเราตัวนี้อันที่ดูเราก็มีกันนี่ได้เราจุดที่ขัดเตียนเตียตัวนั้นเป็นก็ใส่จู่อันนี้เลยอติร์ขัน OTR เอ็นขัน OTR เฟลเราคงจะ exam นี่ exam ทีร์ written exam ก็จะทำบล็อกมาลูละส่วนอันเทียงอันนี้โม่อันเทียงอันนั้นที่ใช้สุดฟุ้งไม่โดนเลยโม่มาเสร็จจู่ที่สามปน MPSC อันนั้นทัวร์ชัวร์ขันอี document อากินเราชวนอัพเฟลเราชวนเองเลเวลอัพกัน reject ให้กี่ค่ะอันนั้นเสียเลยแต่ดีกรีมาเสร็จเขากันฉลาดแต่เขาให้แต่ interview เลเวลกัน reject ตัวกันที่โดนมีเขามีเลยซะมี staff ที่พวกกันนี่ได้เราเนี่ยปน contract ที่ปนเขาไม่เราจักตัวนึงก็แต่เขาจะอมเทเรื่องอันละ serious เราเลยพวกกันนี่ก็เทนี่จู่ว่าไอ้ละบาบูนี่ตัวก็มั่วคู่ว่ากันรำแรงน้ำตาลนะอันโผล่นักขันเสียทั้งหลายฉลาดแต่ตานมันคงเฟร์ตักเลยไม่ได้เบสเป็นตัวไงนี่ที่เฮ้ย MJP เขาไอ้บ้านยังก็ไม่คุยตัวนี้มาใช่ MJP เขาเนี่ยนะอันนั้น MJP เราบอกให้บอกรู้กันเรียนตาเก็บให้จุงว่ารู้เว้ยนะก็สวยหิ้งไว้ถ้าทำรู้อินที่ส่วนที่ติดเกี่ยวรู้จนบ่อยเรื่อยเราเนี่ย MJP เต้นเราจนบ่อยชับเราเนี่ยก็เทียนี่จู่ว่าบ่อยเนี่ย MPSC ให้เทียขาง่ายแต่ที่อาสาทำ
kabulan sei dang chu in kha da chu kan suk se thei lo nga staff kan in dei lo tia heta en tur tha moi bi pon lo UPSC apon ti vek thea mo UPSC pon ti vek the hala ya mi sang ni khadil tura ti thei lo ko jiom lo an du chuan MPSC ko tong ba budin ni angin MPSC khan main power khan maning contract system pon pe thei lo mun du tak chuan chu wai anin la an easy ve de bokoni kate MPSC hi affair apoi mo em chan chu Nagaland ate Manipur ate chuan an public service commission ko tangin na mu to ta ne meritan pinga ma sen moi som nga thangin an na tura jil khan poisa impact thei lo chuan na mu thei lo ni chu kini chu tiang ong thei lo ba chu wai MPSC khan sum le pai mungin engma ar chana sem lo ba chu wai federal la tu nai ro chuan kan buen tak te chu ego tiang wa hemi chapo vena I am quite somebody kan ni ve poka enga chairman kan ni ve poka secretary kan ni ve poka tina de hin ni ning ka chu wan kal fe tu chu sabhan na to eng angalal po ni la kan ti tu chu public interest mi puite thalai de ta na athat na tu kha kan boi pi tu ra ni o OTR kan se no lenga ap sin mi taman ni lo tro mi taman ni lo wa zani khat ba kan ni lawang ni kum me june vela tanga kumin january inkara OTR fill up document fill up kimlo pal ho kha kimlo la khan sol gang la ni lo ba an online system kha anoi bang ni ta ni antina UPSC joinin kepok ka sayangin poithum ko interview ve to ni online na khate OTR an tanti khan duza za then ko bin space semni chu la joinin lenglo omlo ta ni chu mo chu kan ring me a chu vai tu na yen ka chei chu khata alo dinglo pal omani chuan tathiam an mani zo khan adik lokale tin duat takin kan jirlai aspirant hote ka an thing se tum zo ko lo mission khadin ti thea nothing e puhe thai midan ti thelo te o an khu an chang kang lo ni ve me BM or MM on pass nu ko in online khal jei la tu tangai thiang lo tu an ke ni de po BTech mining LLB kan ni a khoi nam pong online kan thim chung le ne tathiam chu ban khalai chwa khan ka bu da juan kan sarkar hian kan jirlai te khoi ka ka Hil group ni lo he tani kuma me june changa tunkum january inkara OTR document fellow ho kha nge kha edit request anda ho chu written exam ma anti thatchuan interview a polo phalang kan mang long ti se jode kan ting anti du lo ko te lam chu MPSC hian eng tunge nge ni ta MPSC CCM ani le MPSC Mizoram Sarkar ina thalai tena fair de na khaina na siama la ni atak tak a chon state danga hian te phei chon hetiang service combined service exam te koi an public service commission ni loin private farm lo man ti tir de private farm khan chang kang do kha te MPSC nan ti an chang kang do ti thailo ni chon private farm te koi pe beng police te po tuna police kan sarkar la tro chang kang do constable role nothing a changkan kanti private farm in de lam third party MPSC an moili tu kan lak dona kan phalo ni chun MPSC khan pali pangal lek omsela tro pali pangal lek om devi mi sela chun exam control la tivel private farm titir re dei la jangan lam tam boina ko khan private farm blacklist to private farm blacklist to kha kan chen pa ve kyong a khek de khan lok ti ve se wa kha boina chu wangin MPSC kha anin dei lom ni chun MPSC kha tro ten semila tuna heta an ha zong an ha overload allo ta tam lu chu anti thei don lo chuan sarkar na de tel lo ira tak tak a ko senga democracy a chuan state sarkar chun minister le MLA te ni lo sarkar na tok tel lo ni chu an fair kan du ni chuan an zo lo ni chun okay zo lo de ti sela group a chau MPS MBS le MCS so na me sela ta ti vela sela bab jong tha chu engel MPSC combined examination chau te ti ve lo sela ai dei lo chon mo kan sarkar in paisa nei lo staff lak da tur ni lo ni chun pam dang kha roi sela chu wan ka tu na kan boi nei chapo na ego problem mai gom zo in partim zo kan du lo bang chu wan ka appeal chu kan sarkar kan how to chief minister bit takin le MPSC how to khong in ti thei khum lo bang kan nimina helai ani ne ka an tu te kha palo ena kon ni train committee cha ko ka chap chuak hian ti suna ka sei la pen ka ti ko ta mo
chu hai khang ho kha tia nor tho ve ngai tu khan ni MPC kan din ano mi council khar na song MPC ni electric department PWD department re an ma ni lal phot nan kan din lo mi puide ta na ham thadna turata nam kan din hello mi Cenghanin OTR one time registration chungcha khanen ham stick thu kha isoya konsik da ya chuanin advertisement apo hana chuaka an ham stick na point model chu disqualification chungcha any stage any level ye khan disqualification kha an kalpui theni amai ro chu kha advertisement a thau khan mandatory document kha an ziak lang bokani chu thil ni dan tur anga chuan an portal tu na 2.0 hian kha eligibility ya an tarlan document mandatory document an tarlan kha an portal thara hian one time registration hian in om tu ni om tak aslot pakhat chau aslot pakhat a khanin document pakhat chau upload thaiten en ni chung si khan awam ta ni chulaya chuanin OTR an mani system thiam lo chu ni ta phota an upload lo phota tin ada sa thu danga lo da ta ila chulaya chuanin disqualification kalpui le phanan ahmang tur khop chuan helai an system thiam lo le an system ti dik lo pi alama instruction pakhat ma mumal taka pek box si lo hi antinan reject tu na reject written exam atling thap to reject an ni chan tu instruction mumal pek box si lo hi tuna hen MPSC reject phana nan mangmiau sia hei hi disqualification kalpui khopnan chuanin an big ke mi tila ya khanang ma nimal ngai da chu logic deu ka sei du chumo an disqualified don chuan ngatinge exam tir chu an chana le chuan pushet khlaivel en diktur khan staff kan nei lawan ti o in nei lo jun ti bak lo la tro man mo bak in ti lo la tin dule staff kha contract in mo thiam deu computer thiam deu rei turan tama tro en mani regular employee pakhat officer en selan me an serious tok lo ni an that che ni ka ni an la thu tak lo ani le tuna hianin Mizoram ni pui in hial thaina tak pakhat ta oma I comment tam tak ate po social media kan lo huwa chulaya chuanin tuna online portal 2.0 hi nikum sangi som hi panga jun tha tanga kalpui khan niya jun atanga tun tum January in kara po hianin form fill up tam tak ka oma chumi nuwa chuanin MZP te chanem ngai na le nangma ngei po kha chinai ron sei to a OTR thuam chaka ngai na tam tak point te MPSC a selection ni lo peteu to a chu tenge mo chen po di ni to bokani mu thein tun mai ro chu tun thani kha chau kha ni ta chung malam zong na deal tu te kha ni form lo fill up to sia tu na tla hau hi an la tlale an tlale nga top don ti na kha ni mai ta exam lo tam ta ka hi chulai a chuanin equality china kan han so yang khanin khalai kha an drop le top ni lo khanin chulai a chu MPSC lampang hianin an du chuanin eng stage a po an recommend an lo nei to po an revisit theya helai hi revisit an dik lo na hi inform sela revisit sela chu kan satui angem atira an mani chairman le secretary ka mulai po ka se chu khalaya OTR changkang lo kha hom se me ro tin an huwa advertisement zone huwa edit request ron kal ho ani to chon an website on back to chon soft copy kha pung bok ulan ni me lo ko te khata order kan chwa to order khan am to min thing le ma sen te tunga khinga ta khan tro tuna here intina kan right chu I pakharin alo trip fulowa alo unload harsa anhu fair khele unload ta ni chumi chu lo be khata o samde unload khan inge amu sakina to tro chu wangin mizo thwa khan o samde unload load le upload le harsa dewa huwa upload kai ngai danglam to pate chu wangin tu na kan boina chu heta atira khan allo check back man lo wa return allo panic to si chuan mo chu da jam basic enge atira check back ateni atira enge check back an check chu basic document and tia kum birth certificate qualification tiral kan mete resident certificate ne tivel matric certificate le mark sheet ka chu apoi mo lo mete mo chu khang kha in exam tir ba ani le khang kha heta allo thing velo ti thabe interview in ko ni chon an original document kha insist le la tro kan du bera chum mizo di ani em
ni jom ko le tu ni em a qualify tem a ko mina pak em ni chu ai poi mo jok chu written at the tram ti jok kan ya a poi mo the written at the tram ti kha enga ma ngai lo win he ta mark sheet a ko nge SSLC certificate nge ji pian kuma ji ka pa mi ji ka chu sung chu division first half pass ti ringo ni he ta mark sheet nei khap to chuan akum support na ba certificate dang alo ni le inge ta kha metric certificate anei lo bang ha e reject na to chan metric certificate chuan inge injia adigem apa aming apen na kho metric first pass ni nge roll number chu jani ti ring khani kha kha adang a ombek thowa chu wa ta kha chuanin ai lulin thak paten si อันนี้เนี่ยตัวไหนนี่ป่วยปัญหาเวลเช็คกันต่อตัวนั้น okay lo แต่ถ้าตัวนี้ MPSC chairman เรานี่ตาละ revisit ค่ะ MPSC นักทิล interpretation นั่นนี่มั้งอันเราคัลปุยดิกแล้วว่าจน revisit เทีย recommend อันเป็กตัวพวกสูตรเทียอันที่ชัดเจนนี่แต่ตัวนี้ตัวน่ะ zero line เตน่ะ aspirant เตน่ะ harsan น่ะอันตัว OTR จงจังอ่ะเฮียนเองเตียงนี่คัลปุยอย่าง revisit ตั้งอีเสียมช่างไอ้ brand นั่งเงี้ย chuไงตัวก็ไงตัวมันนี่พวกกะเตียงนั่นนี่ตานี่ก็พูดมันชัดเทียมรอ India Constitution ko amendment siam Central Act ko amendment siam State Act ko siam phela MPC na autonomous body ni in thuai in siam thatai ni kha kha ngat in ti that lo bang in ti that du lo chan in chapau ti na ni me in ti dik lo kha admit ve se ula a system kha lo noi ve de wa ka he kan ti dik lo ni ron submile ro khai kan ti boy lo bang chu kha disqualification am lo bang ti sha kan lo pet bom kha kha ge harai men ex aspirant kan written at vega interview and call and cover and enchianga a certificate amlawan ke interview wale anna do na sin atinga interview turai ngai lai kan athente anreng te KTP te branch American long pive tungta pive tolo pro chu here di tilai theo chan mak HSLC certificate amlaw HSLC certificate chunge farming piankum school division adang ombek adi ko mai khami chungcha pe ka chon valid lisan langa sia ha changten exam written exam pe turin tuna tlasa angin aron phaya in semia si lo khan written ten han pe ya interview tura kau ang kau ka dar ka hi khan nuwa ko le lo la antia khang anin bua sai na thakha chunga in bua sai na le an sum sen zong zong kha an khongai tla khop mai ya chu bawin ka sai chu MPSC chapolo miro se mishing an ti chol ve ni mai tin information technology kan sang bang lo ti ka fe ta ani ta ke an tui bera ka inti thei inti la in la autonomy in la ngeni independent view ni lo kan thlai de ta in ting e kan ti theng fer de bin o congress ruling lo ngai to lo win unwritten exam hisab in lo ti ni written na mak mu kholong poi mo bere interview tu in adigam apa block president ni ZPMM ti kha poi mo lo chu bawin amma bera khana thachung pe interview akan kan kat mak vela interview thei dan tur kan ngai to pui tu jok ani lo ba me a top nan ka pu thil pa hat le sia ni tuna hian in mi pui te hi min BS guide ve thei thawa WhatsApp ba te Facebook ba te comment chen khata te po chu piang ang koi lek po su tam khop maya MPSC lampang tu chuak a khan edit request a thaya lo man te adik cha amai ro chu nikuma application lo form lo fill up to te po khani tu na hianin OTR a hianin edit request in an siam thavek to a amai ro chu nikuma form an fill up bang ani kuma form an lo fill up to awang ha ni ari do ko an ta don thau ti na angkha alo ni ta mai ro chu tu na edit request a theivek to lom engen tlang san tu ti hian mi pui tam tak hian in ngai dan an neya chu mani kan se te ta ni edit request in phala an ron submit le to chu impom le silo chu nge edit request ta tu na chu ta chon in last date of application kha MPSC an pom si chuan nikum September tha a ni na dil na chok kha chu nikum September tha ha last day ni ta se tu na yang pon siam tha se om ji om lo ti na ni me chu ko sei chu ka client ka boy pi te mela ka client te mela client che pon lo boy pi sa te chu phe chu pali exam pa khada aran chok khan ti thrap tha ka personal interview tu nen ko ba angai le lo ron ti pathum khoron chok lenga ting tu rangai tai la angai le lo hir simi do pintinge khapa khan te enge aswal na chu metric certificate upload lo bang khan ting lo par ngamo
enge matric certificate chu enge rang ka chak engthil lunge ni matric certificate la ipen ko mazia ka high school changa pass kai zia ka first division second division ti zia ka chu zong chu ni tro chu wang kan MPSC hen kan aspirant hu tran puyen tum lo bani ka te chu lo inti thai khum lu to siu khai ka te ne chu ZPM sarkar ka 5G kan ni ve 5G kan ni pe chun MPSC hian kan sarkar ka timin chale nei อันนี้ระบบนั้นตักประคัด okay sir หุ่นไลน์นี่ว่าเป็น ตัวน่ะเฮียนินมานี่อ่ะ MPSC MZP ชานนะอารอนแต่ค่ามีเดียที่พวกเราบอกอีเซตกันเนี่ย MZP น่ะช้างเล็ดเลยอ่ะสุดท้ายอ่ะตัวนี้ MPSC ค่านินจะตัวน่ะบ่อยน่ะโตที่จะเจล่ะเคลมเตอันนี้เปอร์เซ็นต์เคลมเตอันนี้อารอนที่อันทุเจกคันส่วน MZP คันจะเจล่ะเตอินอสังเวียวังอารอนที่อันเตคินน่ะประคัดอารอนตาสุveti doctor lak tung chang khan MAH and VS ta khanin mi zale pathum moji mi zale pakhat khan form pi la pa mi somsari le pali in exam kha written exam an pe ya atoba mi pali lak tura khan mi pali che written tu khan an tling ta mi somsari kha document an titlata ni chulai chu a percent ha sang view the ni percent ala don chuan chulai ya chuanin anni khanin tla an ni kha anin shelo renga MZP tu so ang khan an tla an ni document na tla an ni ani share chana kha chu MPSC an zo chau kha ni ta tuna hianin mi zaruk bor ve lan nom ang khan an soya thet yang boina nei hi boina nei in semia lo tam takia om thengem achan chu interview tu chia hi MPSC lampangin manual in check thin sia chumi bak thelaya lo tlave ti thabak lo kha chu eng ti kong mai share da na om lo wa ai ring thela MPSC aten zo te ni lo chuan chula ya chu mi sang tam takhi document tla hi an ni thengem ilai hanang ma mi ngai dan mi je chu mo zau du len ka sweng mo kan sai du la tak chu India ma president rule gal khere president rule chu thing ani the when the state machinery cannot run as per the provision of the established law te ni omi je tu 12 thi omanim ka mol forma pechen pang 12 thi oma 12 thi kha atha tu hu chung ngai state ap mu chelo jon kha state ka president rule pon pop the a thi tle me lo no pong se tingo chini lo MZP kha mi som lak pong pathum lak po kha MPSC kha notice wal sela percentage claim ti ban apal ju thiang lo citizen pakhat a fundamental right kha equal opportunity kha adi right chon MPSC kha rangai sajeman chu ban MPSC kha khoiche theilo ani lo khoiche the ne tu na po an kalan chak zela tro chon mani po fin ka te atine chon kalan high court che chenom lo high court ma MPSC kha function theile king zel don sin MPSC kan mo na chan nge inti thai tu le in la boss le turing kan siam lo MPSC kan thlai te state pon na zong lo te halai ve lo mo ta na siam lo mani tro chu bangi mian claim ti vel me kha excuse om thai lo teng pon ni sela kan du tok ka tanga tro kan sai tam du chonin confuse me palanga idong kal le ka lo ma boi tu na kan sai na chani ka sai lo ka nga amma khan kan ti to ma ro chu hei hi a detail dong zo ka ti la kan du kan kalom tu ke o tin mi pui lam pang pon MZP ka pong tong dam ngo tur ni lo student foi tu an nia student ni khan lo ni pon poi nom lo kan ram le nam ta tang kai rap tha MPSC MZP le MPSC ko te ka se den chu lo me hello